Yimadan kerenyang Yesu Kristo we poj ba mo kon ka dong ba mi kon ke pe mol mi shang jog men ke nyak men ke do be nyak di shang tin gig men radian ke ne we jog do gwa poj mo ka ngabe wano che ke nyak ke wo de mena a chi pio a jog kan nyak ya di shang wo we wan beneyin jog mena ko ba kenia beneyin a chugu dan ke kon ka yina ko ba kenia dan kere munga yilwang yen ka guog yina akoma debit kini dana mana yanga jurang ba kini we be yi sholen yina ko ke le debit no kini yiko ngane ni o yelin dana mana yanga jurang ko yumi yele o yi e nyingi o lejen wo ya kwaje ka bol kanyini kini wo de mana akala ba nywa ka nyare men we uberayin jok kedier goga ke bergon we nyudien kini yuru ma ke bergon kini yugo ke bergon o bergotego ke yi yakiba nena ke ruma ke leba ke wokit men bengon kiba shengi we yijia ka yin ka we wogmen chagi chat o tiegin we mermi ke duangmi we jiaga ke nyak men jamagir no man chung ke ye ke pa ke wo de mi calling ke bang men ni ya kwat wo we kene we mach mi mana nye shede mudo mana nye raba jam we lo ben we mach men ni wo jok or yin yina yol Yesu Kristo we gongan man shungen gongan man ranyan ka we mo ba mogi we ke podagan ke bol kan poj ba mogi wo Yesu Kristo we amen iba mother ya word menen wada kal banya ko yindi chantin ke chiang jok meneni word meneni ya yi wan me look kwan maga nyanga da arabiriyo chagwa ke ran ke kwan maga nyanga ton piar da kiel gidi piara wida abij word meneni ke kanyeni kya ko kene ida paje mek nut e paneni yesu wa kada paneni pani chola na in iyo kanya kada na ka paneni ena chibu ko ba kata mi kon ena kat aka paneni gine ba kadan ba ena nganya gon galwo fi yom tali zaba ila medina tudo na in e ka jimagira o kada bangon ki wede bangot yow en acha go kekat ka yai mana cha da bangon yai menini alog bang egen ge kuyo kena ango ke da bagwo go nyalni ke kunini e de kenya woden buru panini falama iqtaraba ila bab al madina إذا ميت معمول ابن وعيد لأمه يجن من أومن ما كني أوم أجي جا بين جكلا دانا ما باوت نلوب ما طا يو نلني بدأ كذا أيامي ما أو ويكون طا wanan aruma keto yo jimagir numa chado ke bangon ma tiang ba tiang to yeso nan benen da yai manan ma chado ke kon o awum ke yai mek yai ma loko ke banga dano ma to ga kada be kanyanya kandel dan akamo kada bon ke chola mugabe كنيني آية 13 شاكوب قال فلما رأى الرب تأننا عليها وقالت لها لا تبكي كنيا ليت غو ngane de wuar go en ajal gol go na akong ke to wuar go lunya ke to o ji megir nun me chada ke gon wen chi ke kiu gina ko ben
akob akunga gwo Yesu Kristo we ke malmod ba ke ni e gon yong e gon ayong fa tahanana alaiha kaumu yoge mi go mo nyot akob ngane ke ni yin yiku yong kanyang go komne ko ba ngane e ka ekat suma taqaddama wala masannash akat e gijamana akal nyalni ayola ader e go nywalen kanya nywal gon e jimaga apija der ni jini bakene gaichung yesu wakada kunande dan mene akida bakonyu kalaji ader mene anywalen kanya ungo der kanywal bakene eji maga akal aderni jini gaichung anga kae kop gal akoba kene ina yolnyal yakoba yin dodomal eke bol kanyini eka dana mumta dodomal kae chaga ka kop dana mumta chwagi yesu alingen ka dodomal eka en o chaga ka kop ka gina go yesu ket ba kene e go wegen mayegon akoben gal fadafao ila ummihi nyalani akwanyen amen mayegon men ba gijana menini bene gijamana chup let kana kat yesu cha nene kene aruom ke to ke panini awuom ajini kada bakal dano makide ko nyo igen mani babol kanya kadan komok karanga yin bango abimal ke pio ango abimal ke rumi karang mo yin ko magir nodo ke kanyini daja magir maponywa Yesu Kristo we ke kanyini dishantin dajam manut makala yawop nimi kabere yeni ye kale nyanyal nyalani bada mamu kato o kala eyey o yeni bakane wiye ni logan kunande kanyanyo konji ko makalogo kalen di chantin dajam magir mapon gawa wuna yol nyimya uben disham dayag wop manut makal e jama yadga bergananan ba jam maga kongen kekede yada or kepakani iza mayitun mamul kala dana mani to to ketialamal o kala dagi pen makali daji makali deshantin dayag wop manut deshantin go piejo madagan o megan pedagan oling kene watugan ji maga kalian ji magani ba ji machuku wat go meneni kekede eyor ka karang ko ba kakanyini kene nyanyal beda ekeda anudo ke yamai menini nyudo wango ko ba wakania dichantin da ngat menut ke pedi mega ke we dichantin ke nyolgan ge beda da iga da ngat kene nyaramen wadamen ogogo ke gendot ogo gen ogogo ke gendot deanan ngada menini ngada mena berenut
nimi ka ber kene ngane ni aber ejige kiu aki wa ngoton ba kene jama ngade ben jam magani ke yeto word ga manini jam magani gelan kinyangon wuna yal burishwak amega di chamtin aberge pedge da ngada kay nyolga ongad manini areng egijem mena apada kom wadukan wala kom nyakon ngada manini areng egijem mena apada kom wadukan apada kom nyakon anga kwanyen akwanya kiu akwanya yok nimi ka ber kene e ngane ni abere chiga kiu oji maga chata kontio ba kene eji magani ge bere ke chiga kiu ji magani ge bega bongi malwangan ke guok bong kunya machugi gen ke guok ngane ni ba kene ege yoga ngane ni o ngane yogera kene enanan benanyala benanganyan ket a ngaden o anan we gonaka yacha yikop yina umya yina nyemya dwa kwajo kebere ji maga pelgen de ngada migan maga chipgen iji bakane yesu chawa ke pon ka kanyani bak ngad dware kala tungo dien tio ko magni chawa ke pon kedi bakani yog e ka yongwa kologo yu yong yok mana yogin bakani yida jok mangan yok mi meling yogi bena akad yesu ka kanyani akada panini epe nganyo wo ke pat kanyani dada no yong ka kunini akad e pat mana den pani go wiyen ka duo ka kada pat mana chola na in apa ngakadan ke pakani dada na me kiu ma tege shara ke e pat manini kada bayel dana mana e kiu dan mana e kim dada ma kim ke pat mana kiel gejemanini nyudowa kene ye da jok me nen orang mena ejigon dewa de gijman nut ba kene wadwa yuog bol di shantin da kologo yodi ke ko magne ba kene eji magir ge be ge chat ega kada kanya ko nyanyal ni ge loga ba ngane ni ngana kala wargo kala oji maga akiri be kun jimangang mene cha yinyo do keno chuko bed keni wi nyalni bere badan makaj gonut be uchuko ber kene bere badan ma yede kar uchuko ber ken badan ma yede law bere cha be yede law bere badan ma kaj go nganyo ji yede kijigon kepa kene kade to ma chup to meneni gola shubo to meneni nyenen kene golani ngedegen kajigen bedadi yai kologa de siong ti nen ke kaja de kai tu ben ki ga yor ke yai man no ke to ke gol to ke kanya ni ba ken yai abeda nganya mana luko ba ngani de yai manini bonge jama luangen ke go gijamana ye ke go go ji magani ba kene de kada be kan de le nyanyal ni gijamana alungan ke go ba kene kan de le nyanyal ni ka kan de le wi nyanyal ni benen gene cho go go yiken man benen gijamana arom gan mana moja ye mana akal de le nyanyal ni o kide be koñ ye mujan adera mujan ji maga mujrigan kene go kato dan mikal gan ige mujgan gejamana ay long ke go jini ba kene ige mujgan kapa ko kene odele nyanyal ni doje o kangan ya wop
ke pode de changtin da ya wo menut me merum to o genu denan genu de ya to makalgan o yadani wada yadani logan dogor ya wo yako ke kanyeni ba kane dariak kuno yol burjok ma pada kom ya wo di changtin kologa riak manini akala orang mana akama ji maga ba widong orang mana nudo ke komgen pe mana nudo kamgen mana man gerikan widong ben kologa widong mani yang kaynya deken mana man gerikan abe doga pada kiel mana ni ba kane apot kom ya wo di changtin mana ni ya komi ya woba ke ojur de changtin amen ngo o chugu ya womni ke ojur mogni ke koñ ke bakene nyal wo meneni aka atawan da nyana jur mari nyomen padan orang mana pada kom nyalni ba orang mana pada kom nyande nyomen wun ayol tieng dong wun ayol widong ke kanya di wun ke kanya di wun ya cha wu kop kene widong mi wu meneni wu do ruma ke bare wadun magano danan ke kalagan moga yada chadgen di changtin ba yada makal riak migan moga jama cham ga di changtin ba jam makal nagan moga kakalgan ji moga kalgin chatgan ba ji makal nagan ji moga chatgan ba ji moga akongan ke kirkan managan wuna yol tieng dong wuna yol widong ben wunen ni me ka bere kene yaay mana bere ndo de kany yaay meneni onen kene nyanyal akada kida bakoy yina yol wi yina yol may yu nenanan kene mana wuade man mana nyaari man yu ci gulun ko wona to gon kepa kene ayudi in kenen chadum to anan ke bangit mana agogan ke bang ber mana baden de angodwat ogogin ginwa ogogin benen ngina gogo ngan ni aja yogi Yesu Kristo we yok mi kon enabi akonyi Yesu abi bakonyi Yesu panen go wien akada kunini ama akobo kania kene en nyewe diek piara bingwan wida bingwan ke bere dielekiel anan kanya gogan da dieg mangany da ji magir manut me mado de ling ko wodo kiya mado de neno ko ngang mana gogan dekani ji mogni ge pin pane wien ka ekat ka kada kunu de dam man no de ki ko kun jena yacha yi ko bina mai yacha yi ko bina wi yogej mi ke beru wadi ba gije meno jok ubi belok yogej maneni de gin bera pejin da yogej ke dier ke yi da yogej ke yi ke dier wala wun alengin kom wade maneni alengin kom nyari maneni angashi yi ja yok ke borgon ke bol jok wala wuna lengi kom gon wuna wisdom yacha wu kop kani orang mi wun beduna to pada kiel ba riak ke ba kani wi nyanyal aberum to na gango ba bol kaj gon di chantin wuna wisdom u ben nyolun kologa ba oman kologa ba yakcho
bed mena bed genan da mede pio mena do yun ke bergen ke ber benini nganyu nan kene o ni ke yagani go chugo ber ke go chugo ko kunyo yun wala ba chibo ke yun kene ba gano ko nyun aidanan jamagir ge gogerji nganani gina roman ba kene nyawuwa go menene bene nyanyalo ko nyi de anan adoga en akada ba ko nyanyalin jamogni go di chantin meg magir ke weg magir di chantin gena ko nyol magakal yedgen ke bang jama apad ko mingan de ke pakani o ko manene tungun yeso sholawun bakani biwiye adera kala nyanyalni adarni bakani yeso katka adarni nyolen yeso akada ka adarni nyolen gina kal nyarinan gina kal wadinan yeso ketokon en achugu gijemanini kichung gijemana akal nyari anene ki nyari do de kala yeso keda ana chugo gijemanini kichung keba kene ekanya annual gon kawo ngane ko kene yugo kiu e aderni achung nywale yeso ojima kali kage chung tiaw amano chung ye ay gode wadiyen amano ochung ye ay gode nyari man amen ochung yagni ke oni moga adware kal nyari wadi kanya kada banagi yeso ked ana chu gini ke guop akada dara nywalan adara chung ka chung ader gimaga kalerni bakene ege puda derni keno derni o nyanyalni gane kide be koñ ke bakene delgon yamo ungwach e yagni tiyo gechung yagni gechung ke pango ke pakene dadan mako kene yina yol maymen yina yol may yuko yom pinyangi yesu ketogon en odem pinyangi yacha yiko yine ade pinyang me yingo e yadnyangi yanan yesu ketogon en odem pinyangi e ketogon yacha yiko yina nyala wop ke kanya de yina nan yesu ketogon ana ba jog nen ana yed nen an okali wok ke yeto mana de yina nan yina nyal wop man yacha yiko kene yesu gina gogen akobo nyal ne kene yina yol nyal ayuha shab leka aqul yakobo yin yesu nan kob ka dan mumuto yakobo yin ken todo mal ameno tingi mal ameno kali wo ke kanya dina nan ina yal nyal wo ke gina podien ina yal nyal yesu ketagon bangda na me gijmen ponyawa kene yesu ketagon en achugu yin ki luango ke kon en achugu yin ngo kinen en achugu ke luok ke ching we mokoto we bari kidin e or e kanya ume ko kop e nyalani ka do mal gal fajalasa almayt kanya go nyani ko ken do mal e ka nyalni oduoda ka pega kom tagon fajalasa almayt
ke bol kanyini baken e nyalane achaga ka kop anan kop mak bongai punyo wanga de changtin bong kop melingo yin madoyo ke le wadi bong kop madoy melingin ke wadi elem nyari ke pango ke pakane en to ke we en to bong gin ko benen bong gi manudo ke e leba mechugu kana ke mar pio ke pakane ba en to na ba kane ko logo yeso obi ka wode menini ka nyare menini tingen mal ka chiba kom ta gon ba kane o kop ke kop ma adwade yeso kano go comment ako kane webtada yatakalam wodi odog ba lubo kiyin ko logo yeso obi ba gwok ke bede me ko logo piogon o jago yeso kristo we you ngeng ke gino gwok yeso ke bede mi wode meni ubeda lubo kamugon ubeda lubo kamugon yacha yiko bina wi yina mai mana kamun bong lubo ke nyare di changtin akamu bong lubo ke wode di changtin makani yidwede ben yeso kristo we yidwede ben yeso kristo we ke berkon ke pakani luo ke nywa ke kwop obi ke bang kanyo ben yeso ka go ke gipin ke bed wadi menini kwop maga kene nyanyalni amuj yeso ameg mayigon anga wanga kwa magane kane nyanyalni amujo yeso ameg mayigon de shamtin da menut de shamtin meg mogni day pade wordgon mana akwagen pade wordgon day pade wordgon mana miden en de shamtin bonga gije manut maba nyak ke kamgen ke wordgon de yeso en okanyin en odog nyare yin en odog nyare yin ni wade manini nyare manini bakane en ogwog manini yin ajidi anganyin abaya woba de chamtin ke katum wodokal kene nyon yagton gechat ka goj ke chengan pada katum kat de kaja de yada kiel manga chibuji bakane riak maduang shar apada kom rik menakal ngadun wuna yol wi dong ke dier kanya bedun abeda nyoka kamun ubedu ba rik me ngany luop uba rik ma ngany gok uba rik ma bede u gok jamodoji ke pakene u kalmal e wegun ke yo maloj ka u pongan kene yidwa udwa gok ke ber jamaga kiel de anan pin rewilen pada kanya bet awang ebere ji yang mirgen anan je kide kiel ni wuno yol wi dong urumadi kebel rijme duk urumadi ke bergen anan rumoroma uyun jama gogo wunanan gaba balo e cheng rijmen ni ke dele rijmen ni dug mek ango ogogen anot
Yesu Kristo we cha u ko ba kenya da chang mano be choka kom la kon yin yol wi yin yol da mo wi duangan yin yol wi dong da chang mano be rito ni me ka be de wi nyanyal to riak abi kom wato kon bongi jama long ka gogo kiji ma gogen ya wadi jalni da konyogon en abere no dok ke yigan alungan ka go bangda ma long gina goginan o weji duk mek o yikon eji o weji duk mek o yadga yungen ke bere wadi ke bere nyari gina goginan rumarominan jama goginan ba jam ko weji tiango o dera gi pin ma chup ke golin jo bi ko chung ni ka chung ji ke kalmen ka meno ben ka kalopang gi je meneni o chup tiango bi to ni ka chuben ke gol jal dong men jala kada awe wad ket gaga mai kon gi je meneni o chup Ling mana nut di changtin. Ling mana nut di changtin. Ling mana ni ba yaga wop. Gan aba o kagay ling ni. Bana gan anan. Robo ka maj mana ni. Maj ni robo yaga wop ni. Yaga wop ni gana ba o kagani o kag ling ni. Ango mana ni bariak. Manini barang ba orang manini ba kani rije me dug mek bena rije manini anana yun ka nyangonan ne kanya aneno jimen anena jimok ben kene nyal wop manini ataw nyal wop manini ayuro ji ben kene nyal wop man ataw akala di de changtin ayaga wop mo kalanan kalani Gairu mo ke kony. Ge kony. Aya wo magani. Ge konya mak. Ge konya wun a widong. Ge konya wun ke yen ma konyo gana angay. Ko magani. Yeso ko ka wun. Ko ka wun ke ko women. Women at our companion. Women a ka la talk women talk on ya woro ka dong. Nya wor ko men tiyo ado de kibo koñ bangon wuna me maga wi ñigu ben gekat gata kom la de changtin wudon ka ñol ya da wu ko bu ben kene bongdan bong jog me keda medim pi ñungun da yesu keta kon ana ci gu ko kon ke kon Yada bear mena abudo waduen yeso kad ano ulung wadun ke koñ orang mena no do ko kon waduen yeso kad gon ekad gon ulung wun ke koñ bongdana mek ke pakene chingi yaga akal wadun chingan da dor o wadun nengen abo kaga moken moga dorigan kago o ga chwaga maj migen ameno yelun yesu ket en abayedi yesu ket en abayedi en odim pi nyungun en o kalu ke da kielma dugunanan yesu ket gon bongdana meket ma yelun bongdan meg ma chugu luang ke koñ bong jog meg manut ma chugu luang ke koñ ke riak mana dugunan una yola yago wu cholo yesu kristo we una yago yesu dore
tugun mal ke to men dunan yada de unan udu akalo ke yeso ke yada apajun e to we gede jok gede mo nyakaliya ke kunyu men nyakaliya we yu kanyan yina nyimmen yina may yina wi mana ayeyong ke bare riak mana pod ko mu yawo orang mana nut ke ko mu yawo de chamtin yoge mana yongin e yo yong ke bergan we you lida ka wangi kene yoge meni jok abi kayi damen abi kayagni jogen abi kajini go kuren kago kalewak kederaj magni we ginini oli di yin kawangi kere nyang Yesu Kristo we yin da mana yong ke bere ri mana abagwe de chamtin we jok Yesu Kristo we mana bi be gok ke gipen ke kal gol ngan ka ngani doga kal ge wuodo kon e wuodo che the kom tiel kon ke Yesu kiel ge ke da panene kiel we wodi yede ni go wilo e jok we wodi yat mok go logo jok go wili jok we go wilo Yesu Kristo we adere mok maga awodagan chado e wadun we adere mogni go chung Yesu Kristo we wadagan oil Yesu Kristo we yogit mi mana ayeyong kebere nyiwo nyemyo juri yogit manu yi kebere yawo ka kanya dagan we Yesu Kristo we yonyuden kene kwajemi alogan yogemi alogan poj ba mo jok kepa nyok medi changtin wanya mana jarangwa ba luk kwan maganya dadar abiryo kwan maganya ngaton biar chagi kerang ke biaru dakel gidi biaru dabit bene wuode mana igon anyuagyan ke yin de changtin wuode mana igo kobian gejemena kobi ishan makane yagwop ba Yesu ked alongen ke kony Yesu ked alongen ke kony bongdana mek melung yagwop mongni ke kony da Yesu ked kon alongen ke kony ke pakene en aba jog nen oene yede nen oen ayede kuny okobene inudu ben ke pakene ogok de bi be gok dan bene en agogin yin nyal wop kenya de yin bongdana meket en agog nyal wop men en atug nyal wop men ke atugi mal ke to en ajok nyal wop menini mana dora kit ba konyo ke e kidbe e yor bene en alung yin ke jok bongdana mek bene en alung yin ke jok ke pakene ginini ka gokon ama aja kop tieng dong achagen tieng dong ge chagen kene ji maga ba tieng dong nyolun goli de wun kwarun goli de wun kwar kong lwet oli de wun kenyamun gijamanini ba Yesu ket en gogun en alungu ko kony bongdana meket ji maga banga lugun ali du kinyungonan jini maga kam kene ida won met wala ngadaraw ji magni
gecha dugga ya kan ji magne dugga ya kan ji magne dugga ya kan jamne ben ka gogen gaba ngiji keno onyingun yebun kene bangdan malungo ko kan yeso kede kon bangdan ma ket jama ngadu ben gine ngadin yiko lunga ka kan da juanga chojin ayol yeso kristo we manare kele jam ben kede kon alunga ka kan kepa kene uni ben gaya shenga jama kidibe go bana pielkin dayin yacha yiko kene bi yesu kristo we wa kwa jwa ke jop ke bol kanyini ke bere yaguwo ke bere mer ke bere widong wa kwa jwa jwa paragen wo wi wan yina yesu kristo we bene yin ajok tomen kanya tugu nyalne male yin menene bangeji kene bene yikadi achugi tomen ke jok bene yikadi achugi tomen ke jok jam maga ayelge chib yakani maga dware kid eyoranan bene yin yikadi o will wada jam magni yin ogir wada gan ogir wada aderani ogir wada yadeni wo yesu kristo we ke bang meneni ya kwat wo ke bol kanyini ke beri ya wo ba maga dware kid yedo oranan wo ni ka kadin pana chola na in we yibi podowan kaya wo mok ge jogo yin to man dware kalgen we to meneni jogo yin yinayol yesu kristo we ya kwat ke ber wisdom mana ngado ya wo mogni a chadgen egen pangan men chadga widong men chadga widong men ya kwat wo yesu kristo we kene we widong meneni pedagen nengin ke yogit ke bake jama gogena nan pangarigen bena bergena ga chai ge ketiet e doga pada kel ge meneni we ya wo gan alogan eba okagen moga rabgan achwa ga majgen wo ya kwaj kene lampiwe keken kai yabnyingen kepakene ba mir o yudagen akoni ya wo mogni o wa ge kanya be ga ba ya wo da jogo dong da widong ma gogo ke bergen ma kel kamal ma rumo ke bergen ma ponyen o anan widong mana ponyen widong menen tok di changtin o gena dong gena luny ka widong menen ke kwany de anan adoga gen aba goga ke ber ya wo mogni de gen adware ken o ya wo mogni chodogen yede bur maga kongen ya kwaj wo wiya jogen wo yesu kristo we jogen yikadi alungen ke jog ya kwaj wo ke bere ji moga yedge yong ke bere ya wo ke kayne kanya ayong yadgan wo we ni ka logo yogik mi mayman kayi kada panini wo we yogik mana yong me kuwek moga yedge yong ke bere ya wo we yu ka be gog ya wo mogni ke ge mana aromo etingni aba gindoj olit ge kenyengen ne ka lidi yogik kanya lidi alidi mayman ke wangon kene wuargon mana yogen wuargo maneni atugi mal ka wuargo maneni dogiyen ka jama roman kene de gere go nyalni o jammone ge renye eto mana chup ngada mi kon adugi mal ya kwaj wo wiya ke berji moga ayigen abede da ngat ke kom nyolgen o ngat meneni dagi pen mabi makal ngat meni wakke patgen ya kwaj ke bol kanni yina yesu kristo we bakan wi yigo ke gipen ni ka gogin ke
e agoga mayman we goga kipen ma duoga ngada me kamal men ngad ga yin ken ke dier da gij menod ma chuka gogo ke wadagan ke ko nyana kon ga yin kala ngada mane mal ke do wiya kal ma ngada mane mal duoga ngada mane mal jam wada re ngada mane ni wo wiya yingany wo kene ya wo nut di changtin maru ma ka gwet ya wo nut ma ya ba ka guo kene o yiga kongen o kal ka kongen ya kwaj wo wiya kene we yi liga komgen ka we de gogo yin wo ke gindot mana apil yin ke bergen ke parimal ya kwaj wo wiya ke ber rij mana kal ngadwon yina jonga chwaj ke bagan rij manini we koro yin wo jok ka we rij manini koro yin yi nen ke keda ke bal mogo dele ya wo mogo nen ge di changtin o gen gana lunyu gog adugu megen ba ya wo onan yakani cingen da pil ke chai ke nang ge chai ke pot ge chi ke ko wo ya kwaj kane wo li ko mrij mana kal ngada gen ke bakani jama goge rij man ba jam medido e rijmen akal ngadagen ya kwaj wo we rijmen pio we lamagan ka jogan wo Yesu Kristo we yina jognen yina ngany wo yina koken yina ba wi je maga ba kik wo yin aba wi mo je maga ba kik ma we gen ke to ma we gen ge yang yi ke bang men ya kwaj ke bere ji maga we gen makat ke kompen kan we kwa ko bichat kene yina ba wiki we nyudiken kene yina ba weekend ji maga cho gana rum kato ama yiko kene bani yina konya dan daja mana jal golgon aruma kato atok di chaldin ba yina chuki ke kon ya kwa wo wiya kene we yidiken o yabin ka we go konya yin ka we yu chungagen ka we yu ngajigen kene bana yin anyi konya mek maga a shogen togo ka company de changtin ka we yinga dagan wo Yesu Kristo we nimi ngane ni kadi pinyin go yin ya kwaj wo kene mek maga akiwanan ya kwaj wo wiya kene dim pinyingen wo Yesu Kristo we yina ko kene diek piara bingwan wida bingwan nya we yin kai ka ba yab dial mana lan wo we diek maga lanyen we ga yabi we ga yikat balok ko bagan we ga yabin ke kaja lanyen wo jok kaya lanyen wo jok bong da na machok gen bong jok machok ke yella yikade wo Yesu Kristo we ke bang mane bena kwaja ke bergen wo ama ya ye kene kunyemigen yanga yi ba yino chok ke kon bong da na mek bong jok mek da yikade yina Yesu Kristo yedi yina chok gen ke yela wo gachi ba shangi wo jok poj ba magi ka duang ba mi ama yiko kene jamo cholo yi ba yino ke ba gogen komne ko be ke wan mi John piorangwan kwan ma nyang tan piorangwan tio kene gino cholo ke yi ba yin kiri o kada ba goge we yu kada be chi ma ko bo yin kaj ge chat wo Yesu Kristo poj ba magi ka duang ba mi ke pe nyak mi di changtin we wod meneni e ji kon o yebo yin ke yede pe ma go lingi ke pe ma ke yide ma lingi wo ya kwaj kene we wod meneni e gon o yebin ke pe gan we gedi kita mi mana ni kal parimal we jaga ke e neni nyegi o jaga ke romagan o jaga ke lebagan poj ba magi ke pakani ya nengin ke yo di sangtin manyuaga ke nyaga ke wod mi ke kakiel poj ba magi wo Yesu Kristo we amen gedi jogo bere yin ma da mi gon o chade ke yin yu wien yu gogan ay badan malong kwajo ke bere je maga kiel yu wien ay badan malong rum ke bere je maga kiel yu nenge pio mago ke bere je maga kiel wo shing yit kerete ga me ke bor kan mene kan ke chianga kiel ke renyen Yesu Kristo we amen